Borzan MSC constituency angkang kaching thurasai ke claim po madima longan KAAC speaker long kitimung ka homridam Meghalaya hoi ke daya radaphan prek che kaching thurawasai ki pipon awe pulote a hoi kasirai kom sumprungji binonglo Kardom Pinya birta long penele sami raniti mungpi normal zuikha birtang tonpen KAAC speaker long kitimung pen pini Borzan MSC constituency angkang skuralong additional classroom na pen ICDS central long ki kem kirang bom ahem kilang damchari padudam Apitu chala kathara rong kawaram tara rong lapen akapre kadimta lang chari damthu additional classroom ahem ki kem kirang apona tengpen kapatanchi aphanta than pachini dekang KAAC speaker long kitimung pen ki kim kirang bom adim kilang chari damalong joyres rongpi rajesh kiling la pen ki thekering ato chetong dun hanjang nang so pen pherang ki bisnu lethe pen nang kilo abirta West Karbi anglong ahoy khandali langkeroi tapa tapen sait chema malom anikan wangta dihu hini ki thomke Meghalaya sorwang pak pen huri bohong alam nang dober Sonsi pini suri hinra ingkora hinia ningkan kilut pen non hejong setami tapat along Meghalaya pen lapanga ahawar achumang atung wang paksi harlong thengpiarong bithe lapanga pu tokde kang thiplong laso jok haladak ahawar araratum kamatha penang kisung chetong nanglong Lamlon kido adimalong weke ase atum pen kahumri padodam se haladak araraphan aning kapathe tekanga birta pherangki hundar kropen birta nang pale Langpang up achumang atum tapat hawar kilometer aja kiding aron repen langpang up area putheng pialong ketok adimaklong kias atum kahumri padodam si hawar chikap nang nipolam the stop encroachment pu kias atum ketok pen pachni deka Lasi ahoy cerai kom nangji prote ahoy kede longli an longli kijoy pado dedet nangji pusi KSA Hamren Regional Committee atun bang prosanto inkipen pherangke atumangno pachini pon pen so dak pen kachuni rilo pen pachini lo garbiang long atomas council kachari ponil tum kaching hon Dr. Tuliram Ronghang ake hai lapen ke tum dak local MLA ake hai Rupsing Teron lapen ke ladak local MEC ake hai Rinat terang pia tum kachuni rikang tum bang alapulo eli tum Karbiang long lapuan serang long la ana ho or kimi lapusana long le yong se akhali bi bom polo tangte bangke land encroachment na bangke jopar ni tame wang bompu lasi la hai long le kacherai komia phan nali tum un ana ke prapen ladak plantation amukanon sanang ke pen chenglo kaprek ke soma saisi tame nang deng pen ladak aratum has tame development ki people lapen long le kacherai kom asai sa minang tum ke claim ya phani tum Karbi lo charli asong hin penang li tum phan sodak pen nang chuning rilo Tapat hawar ang dengke natural boundary ta dobinong lasi ladake Meghalaya komentu neta nang kachiraiji arona bepusi KAAC border board chairman Richardson Hanse pen pherang ke atmangno lamthe chipipo lasi la su ahoy la pangapen tapat la bangke non head non drai penali aprang pen same la dag bangke charwo sai la pusondo nasi ni limek thang ta chuni heta dam pen hadak thek dam long lo la pen social media press media print media long saminil tumta pulo la ke Karbiang long wek la pen la dak ke alang litum ijat abidi le nang klem sitame dak ke nang si yok dun une la pen chirai long le athema la sol hawar bangke dak bangke natural boundary do dak langroi do langsang tipu lapen puwang thuha khanduli na thutadu the aporisia lom koson pen lone la katiki kang hoya bang alang litum kenam ke jor la puson long le kunana ne chunam pe lok plak do ma long le phelang na chutiki la puna thu doko ko joni si alang litum bangke non ke Meghalaya na thu bangka hawar hapat kom hek lo long le phelang ta nang du muni nang ke chana joni hadak chetang te bom mate hadaga kheti bati me bom asi ili to long le mesen so machi la jasime pet la panga ba arong sor bangke da nang ke pet du ni mate long le nang ka ahoy alam KAAC aphan chuning ridun piklo bonsita me thang nat prek check pen site kiteng theklong le pusi sorkari bol gaon bra Daniel Hanse pen pherang ke atmangno aninga klong alam chethan pon sadat ni tum tapararong ningkan phoro rong lo stame long so border dong sa ahoy palam pini ani anta konsilor sor ba
hai em ACM tu MLA MP tu anta so hoi phan ke pichu ni phan anta kam sekarang ve thoi tu masa hoi doi pharmani tu batai tu chini ri batai tu chi phok penong tang kuthot therin hat kap ri kuthot bang pa chumang tu bang ke wangsi bang sri armu pen wangsi kuthot nari tu marong taparong phan la ke lo pangap area puchok tang lo adar sita masalam ni tum than los tame puthot pini tani dia ko dak sentar bor komra ni li Daniel Hansin men ke lasi puthot pini ri tat puthot ni dia salam puthat ni aku ni tu lo lasun an pena tum konsil sol CM la peni MLA MP na tum long so bordar phan masalam ka pi me ye phan ba te pang yang ye phan ka patine dak ya phan tum akam chikram sante base puthot pini ni li hin pen puthot na tum phalam pi tu lo Dipu Girls College along Pini Pressers Social Mission Pen Kapaman Pona Birta Kat News Asahemalong Birta Nang Pare. Jaime Kating Pen Abarim Dipu Girls College Principal Kalitang Liton Biswas Sarma Pan Kachikimu Kapet Ponapi Dipu Girls College Governing Body Chairperson Monju Teron Pipen Kachipahim Pipon Amayalong Aluhiaman Pen DGC Governing Body Member Mate KAC Karbi Language Board Chairman Long Sing Teron DGC Governing Body Member Mate KAC Nominated MEC Ajit Day Lapen Dipu Girls College Principal in Charge Nilopal Bega Matum Chetongbo. We must follow with all these subjects. So that is what I would like to advise you, and do not take otherwise with I have means like I have something like I have shouted you all like to maintain discipline. So this is the time you have to learn, you have to respect, you have to gain knowledge from here, the teachers. They will be your guru now. This will be your second place. Though our first teacher is our parents, and second is our teachers, and third is your own. So this is what I would like to give you, and in future I will try to cooperate as much as possible, because I'm very much so they say like in the academic field. I have served as a board member and EC member at Dibrugarh University. Now I'm with Assam University, and here I'm working as just to get myself introduced to you all, so that you should know that who am I. So now I'm the chairman of Karbi Language Development Board at Karbi Anglong Autonomous Council, and then most of you Karbi students might have be very much familiar, because I'm the director over there under Dibrugarh University Karbi Center for Studies in Karbi Language and Culture, which we give certificate course in Karbi language from Dibrugarh University. At the same time, we we impart Karbi. Pressers Socialize Makeup Ede Ponalong Students Atung Pen Astonason Akilon Ki Kantak Lang Ponsi Mesen Pen Jamek Pechun Pon. Nan malam so parapan Birta Amu Ington Iksena. Get your dream car and your vehicle serviced easily. Maruti Suzuki Servicing Center, authorized by Maruti Suzuki Servicing Center, near Birla Market, Difu Manja Road, Karbi Anglong. Facilities available: car wash, highly trained technicians, modern and updated tools and equipments, spacious workshop area. All kind of sales and spare parts are also available here. For more details, contact 700-2080-993, 7635-868684. Kanj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing.
Branch Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Dihin na mo pit pathot beer talong wang tulong. Dipu Lorulangso Karbi Employees Association Tiripia Mea sa Himalong bini Dipu Zonal Committee hin pen kowe la pen nariko ya claim ke ya birta Kat News asa Himalong birta na pale. Dipu Lorulangso Karbi Employees Association Tiripia Mea sa Himalong kowe la pen nariko ya claim Dipu Zonal Committee tumpen ke ya sai dengpo. Kewangjiar ni Karbi Employees Association atumpen hidunga jai mekle deng pusitame kowe nariko pen akira plong po pusi Dipu Zonal Committee me pu nogenti mung la pen claim bang pu monitoring ling atumpen pachini pon 1979 ning kan pen lo nilitum Karbi Employee Association nang kiseng la si nili tuma bangke pinidadak la kowe nariko la rong ke ya bangke nilitum Karbi Employee Association na sai hem de ko masi u a hem de na bangke chilang no dak la pujale la si mo reng pulote nilitum la ha anariko la kowe pe nilitum mo nilitum Karbi Employee fan nilitum ma program hot jong si a the jong si pathe reng pulote nilitum fan mo future asabak akirap longji mene pusi nilitum matha polo nilitum ke dak Difu Zonal Committee hoi pensi la pini asahem ke dolo asahem do choro bangke ahem do choro bangke ning oji nong masi laha e ponte mijima ma employee chokamarto bhantamu nang rap ali dujima pu matha ponsi nilitum laha asayang deng deng polo asi nilitum ini nilika chuniri ponjia bangke ajunel tin sitame la Karbi Employee asai hem dolo pelate alang ni tum sitame lempon po pusidili kadu kawe Karbi Anglong adang Zonal Committee Central Committee pen chenglok Zonal Committee tum hanta la hai asai deng lempon po pusi nili kadu kawe phanta chunuri pen tini letum dak Difu Zonal Committee ahin pen la so sayang deng ken pon ke lang se kang Nizang Karbi Anglong Lakha Troxy Kopili MSC constituency kaparlo Kheroni Rikang Mihom Arongalong Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Department AIBP pen Surihini Rakre Plipen Surihini Rakre po anikana farmat ki kim kirang chiapa lamtoy pilo Labang so asai aslap klem chotpupen bini ASDC songja poster sing ingling Chandro Dera Ronga Sarbida Singh Terang lapen rong arat atom humrida Asap klem pen kantun tokasai nontong sekot pen inquiry diponanji. Atheni kan trok leng de tapita headwork adim non puanta harlong iponta theklong le. BJP sarkar atom corruption claim lekalisi latum si development atangka anta chupang lim det pusi perang ketum angno pachini don. Asar lo amat dag irrigation du pusi bang nang than ta dag irrigation thang we pin pen so irrigation pen phelang pi pirlu rikang mihom ke so irrigation pen si khiti klem bom pusi pat alu long ketok si daga thang irrigation ta we pen daga ke klem nong le adhim ta do piglang la pu bithe batha da klem nong le pen pu da klem nong le ama dak lo irrigation headwork lo putang ha ama daga thang headwork ta velo thang ta velo harlong e bank ta velo harlong ek tukura ta ve delo ama daga thang ta ve lan cho ala tim Karbi Anglong po ki pu tum development really padolo la pen development ulu bad Karbi Anglong develop ulu pu irrigation pa AIBP scheme la hello yo la si 2014 15 16 long la so scheme long ke ana alang roi lo la si alang tum la da ke convention teng pulote la da ke bang pharo ke thom adon tum an ke dak pensi lang roya pensi AIBP irrigation pensi ladak tum chukri cetiki bang ke dak pensi lang apa dorpu sitamen pini ladak headwork long theglong lo nangli harlong sida ve cement in chon theglong le nangli road is jeng da theglong le lasi road is sida theglong le lasi ladak bang ke lasi ladak government dake ladak theglong lo la tum develop o pu bang ke dak si corruption pu dak bang si theglong lo la si la so scheme bang ke
angton pen hisab lo pulo te ladak bangke 8 crore 95 ba 75 brak do scheme do sital so scheme na anda patan sa rat tum na anta la so lang royal pen pinia le do thegong le la si ladak bangke la pulan sia lang lang do ke dolo sa scheme bangke ave pin la si ladak bangke nili ladak arata tum pen chini lo ko nili mata dagarat lo la sila so alang roy pen kan nili tum alang ting pen kan nili tum ladak pen hang na dale ave la si la so a sarkar la so irrigation AIBP scheme long aso in charge ke en banke council long ke en banke duliram rong hang hello sidala so scheme long banke nang an thana tala dak ke patang theklong le la pen dak ke ting da theklong le headwork da theklong le la sila dak ke corruption puan ke la hello corruption ke the nai lo ke la si pan chipin dak la tum lang tum ni tum ke development really ke bi pusa therak me alam la ke la sila da scheme long tangka kam kun ple pin ba tangka draw that pu banke la ke rat phana vi chong sip lo la si la banke corruption pu la si neli din pen banke la ka kom den pa melo la pen la tum phan ke kapin rem pa melo Sarsing England pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen Karbi Anglong CEM Dr. Tuliram Rongha tumpen lahai corruption ke claim atuma phan inquiry padu hai mahahima buta karju padu Jongsi Prabjin pen lahai chupang lima tuma phan retar liple purote kiwang jiani rat pen kache song padu ponji puta pherang ke tuma phan pachini do Athedak pini nilitum ke bang nang kokalam thei bang la hen lo je 2014-15 aning kan pen nilitum iselam arjulong bom je kheroni pen chenglok pu prilu phelang pi rikang mi hom lang mi pi jeng khai si thedung hawar kel ke ren sidu area penak la pen dag long ke do prai 80% mu ditum ke khiti ke choklem pen si akai ga chipang reng sida mi dak ki sung nai ke mu ditum lang ka dure pen a jog sok ka chuti ki long le homai sa bang thetan khangjang la si ni tu marjulong lo je rikang mi hom malong ke do chengbong pu aroi long pen 2014-15 aning kan pen pang cheng si 2016-17 aning kan chengbong along rikang mi homa la so scheme amen pen isia irrigation project ka complete tang du so sini tum arjulong bom la so posi pinil tum dak field verification masi wang lo sita government tum kapek lang Karbi autonomous council pen kapek lang pon irrigation schemes ke deng padim ke ladak hen lo alang roi ta la hen lo chengbong roi lo la pen ke adim mata rikang mi hom lo sita no nang litum la theglong lo je la helo alang roi ta la pen ke la so dim long si headwork ke do la pen ke headwork ka complete pula bang su government report long ka peklang pen government report ke pulo je don pharu ke thoma tu phan hector pharu hini long li rikang mi hom phelang pila pen ke prilu hawar phan la so scheme pe ramasi lang pi voilo la so sele tum hin pen ke kipu sita pini li tum dak field verification ke bang pen ke theklong ke la hen lo la dak sa headwork ke do dim masi pini dak sangti harlong ita e beng ta ave la pen ke puni di sari phale tum thenglo la ke kangram penak sida ke ko pini irrigation scheme ba government scheme ke du pula sona adim masi kali la kila sila so dim men ko son si don pharo ke thoma muni tum hector pharo hinia hidia dang ko si lang ke long po la bange manghumi me khang jang lam lu la sila dak pan soni lam li puji bange la hello je la su scheme samen pen just semet Karbi long kashari tim Karbi long atum tuliram rong hanga CM sip pen tuliram rong hanga irrigation ni em ke do ma muhut pen la bange irrigation department long thedung is a scam is a corruption dolo la pen soni hormoni liki puji kang tung mala asam chief minister phan mata no ni tum theglong along pen along la tum ni tum government kachari mission pula bangso ka pe klang ji phan je man officer inut bahini phan la tum corruption ke check amen pen pine jail ke bank action ke an la soni tum ke theglong dolo sita nili tum aphong ko ha amreng irrigation scheme long so field irrigation ke dam hut pen ni tum isi asam chief minister me sa challenge pilo Karbi Anglong autonomous council jasemet tuliram rong hanga against a corruption charge dupik lo sita me alang la bangso chief minister vigilance cell aja kong chepek lang pen officer inut bhaini fan action ke en la bangso chief minister bang sita tuliram rong hanga against ke do corruption charge against ke alang andar ke do la bangso chief minister vigilance cell fan mang use ha hedet la bang isi manghumi me alam khangjang penak la si nilitum pini la dar kang homar jabun Jirikin deng pen perang ke Edward Pisopen nang kilo abirta. Binia birta ke lapasi kangton iklo 2 metak me kurwang thu.